Pako z muzičky povedal, že minulý rok toto bol najlepší ročník. Budíček, budíček. Teraz prišiel za mnou na javisko a povedal: kto nebude tancovať, toho si ja zapamätám a v bufete ho zničím. Toto bol najlepší ročník. Hey Siri, what's the date for next year's rozsýpkosti? Je tu opäť viacej ľudí. Ale nevesta tu nie je. Tí lektory, tie tance. To je masaker. Kto nezažije, nevie. I'm getting so much energy. Hey Siri, are you here? Já jsem díky těm tancům dokázal ze sebe dostat něco, co se mi předtím nepovedlo. Ste úžasní a vy ste vytvorili tú dôležitú energiu rozhýbkosti 2025. Krásnu cestu domov, užívajte a veľa tancujte! Hey Siri.